Moraš se oblačiti kao ostali, moraš izgledati kao ostali, moraš biti u trendu kao ostali, moraš biti cool kao ostali, moraš se uklopiti ovaj sistem kao ostali, moraš kurac. Ništa ti ne moraš. Nikome ništa nisi dužan. To je jedan od velikih problema. Pritisak ovog društva. Tebe od malena uči kako se ti moraš dobro pretvarat da bi se provukao kroz ovaj život. To je veoma pogrešno. Na veliku žalost, a možda neću i radost. Prije se bar znalo i javno govorilo. Ja sam glavni, ti si niko i ništa. Ti ćeš raditi šta ti ja kažem. To je tako prije bilo. A sad postoji sloboda govora. A nikad nije bilo gore. Ti misliš da ti posjeduješ svoje mišljenje. To ti misliš. A uvijek kad nešto hoćeš da uradiš, podsvjesno kontaš o tome da li ću ja ikog povrijediti. Šta će ostali misliti o tome? Da li bi oni to željeli? Da li bi moji bližnji željeli da ja to uradim? I onda stvaraš svoje mišljenje. To nije tvoje mišljenje. Tvoje mišljenje kad te boli kurac o svima i svemu i ti onda odlučiš šta ćeš ti raditi. To je tvoje mišljenje. Ne možeš živjeti verziju sebe koju je neko drugi izmislio i koju drugi forsira samo da bi njega učinio sretnim. Nemoj to raditi. Uzmi i radi šta ti hoćeš. Tu i roditelji mnogo sebe. Tu su mnogo roditelji za sve. Jer oni ti govori nemoj to. Ovo ne smiješ, ovo smiješ. Pokažu mu zašto jebote on mater. Pokažu mu zašto. Pokažu mu na svom primjeru. Od pričanja ti nemaš ništa. Svi glume neku tvrdoću, neku jačinu. On su stvar ko pogača. Ima malo kore okolo. Okolo ima malo kore. Unutar što meko kod uši. Ne želim da me pogrešno shvatite. Roditelji vam u većini slučajeva misle sve dobro. Samo ne znaju kako da vam to iskažu. Oni misle da znaju šta je najbolje za vas. Ali ne treba gledati ko što radi, uvijek sam to govorio. Nego odakle dolazi sa svim ti. Ako su tvom roditelju, njegovi roditelji branili da radi šta on hoće i on će te braniti. Ako su njemu govorili da je on niko i ništa i on će te govoriti da si ti niko i ništa. To je tako obavezno. To mora da znaš. Jedina stvar koju ti možeš uraditi je da im pokažeš da ti vrijediš. Uzmi i radi ono najbolje što znaš i pokaži im šta je reći. Pokušavaju svi napraviti savršenu verziju od tebe, od tog nema ništa. Ti ako nekom je nešto pokušaš zabraniti, on će htjeti samo to. Samo to će htjeti. A ako mu fino objasniš, pa vidi. Ja mislim da ti ne bi trebao to raditi. Ja sam radio to i to i dobio sam to i to i to. Možeš pokušat, ako vidiš da ne ide, onda prestani. On će imati drugčiji pogled nego kad kažeš ne smiješ! Drugčiji će gledat na sve. Djeca su sad 16 puta pametnija nego prije. Samo im fali neko ko će im na svom primjeru pokazati šta trebaju da radi. A šta ne bi trebalo da radi. A neko će im pričat o svemu i svačemu, a ništa pokazati. Od tog nema ništa. Mali, uzmi i radi šta ti hoćeš. I ti mala. I ti isto radi šta ti hoćeš. Najgore od svega bi bilo da napuniš 60-70 godina i onda žališ da oni što nisu radili. Ali ne možeš se vratiti nazad. To je nemoguće. A ostalo je sve nebitno. Ko mi jebe mati. Huš, huš!